Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Inda ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 24. Awanen tinasaysaya at nga aramidan ti maysa a tao no di ti mangan kan uminom, ket nga naman na tinagbanugan na. Uray daytoy, nabigbig ko ang nagtaod iti Diyos. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Kunak, ingkay gatangan iti diaper ni baby. Sikat ti mapan. Anya? Ibaon nak, kat di mo matngarod kabailan nga aw-awiran ni baby. Idi sumlat ka diditan. Anya? Agsangsangit lang arudan. Disturbo kayo iti panaginana. Turog ka nga minaturog. Kakaiso na nga wan trabahok. Ngam disturbo kayo mat nga agina. Tatang, ninanangay. Naglablaba. Apay aya. Kasarita ko ma. At dita likod. Sige, tayo nakitaan. Nanang, Oh, apay. umay kayo man ni balay. Tapay. Na kayo ti agbantay di balay. Nay, ni bakit mo ngay? Nagtrabaho kami adwa. Mala, umayak to inton bigat. Sukunin kayon to. Tapno di kay marigata na magna. Mapan kag bantay di balay dadarel. Wan, Di asawa na nga mapan ka no agtrabaho. Mala, mapan ka. Tapno awan mo ti makunkunada. Agbantay laeng matkaramida. Mala, maturog tan. Tapno masapa ka mapan no bigat. Kunak no gimatang ka ngamin iti gatas ni baby. Siyak aminan? Sika ngay, tisweldom ngay, pangipipanam. Itid kumatkan ka. Kurang. Manulang matititid mo. Taday tala arak ti pangpangrunam. Arak nga. Ha? Talagamat. Agat arak ka simbangpat. Apay, tikunam, jak malang ab. Ha? Saan na makaturog ni baby tamabisen? Oh, makitam day ta, Daryl? Itay, inlutwak iti segat a ginatas na. Ayan na, gatas na tatimplaag. Damagan nyo iti inana. Apay asyak ngay. Sikat ti ina. Sikat ti rumbang agumatang iti gatas na. Ikanak nga ron iti kwarta. Tapno da igatang ko. Ay, nabadbanugak lakay. Nagbantay ka laeng mat iti balay dadarel. Napanog kan. Ay, Saan ka pa nangan nabanugak. Kaya't ko ti maturog. Apay aya sumanangit man ang anak mo. Ninanang nga ron ti kayat na. Kat si kangay. Di nakayat. Agsangit no bagkatak. Awampay sir, bim nga ina. Inkasukunan ni nanang mo. Taiso ti agaw awir. Anya? Inkakit din, tani. Jak nga ron mapasardang. Pag ginanain nyo mat ni nanang yo Agsangsangit nga min ti anak mi tatang. Ne, kunak man no agbanbantay laeng iti balay yo ni nanang yaw. Agaw awer mat gayam. Kuha tatang. Kaasimet no isupay laeng ti pagaw awerin yaw. Kat nagdagsin ti anak yaw. Kuha nga min tatang. Awan maalami para awir. Kat ni ngay bakit mau? Managpudpudot ti ulo na. Di na maanusan ti agaw awir. Imbis sa pagsardengan ng agsangit ti anak mi. Saan? Tadadapay ngagsangit. Bayamon lakay, taba panakaw na kaasi damit. Saan ka kumanya agaw awer? Tanay bakit kan? Makaay-ayo mat nga min, ti awawir ko. Anya launay nga min ayater aramiden di asawa ni Darrell. Jakman amaw, tano addaak ijay kat kanayon damot nga agap apa. Anya? Pagap apa anda ti maipapan iti gatas jay anak da. Ay, unay kadagi jayan niya kasawa. Tatang, Ne, nakapasyar ka mat mabel. Ne, agmay-may sa kayo mat dito balayo. Ninanangay. Napanidye balay da Darrell Ay, umay kayo ayaban. Taagbunyag di apo ko yo. Sige, ibagagtukin ni nanang mo. Kaano aya? Inton bigat, tatang. Mala, ibagagto ka da Darrell. Kanda asawa na, tao may dantumay.
nagsardeng kan, baby, apok. Di ka nagsangit, husto. Nanang, Oh, Mabel. agaw-awir kayo, Mart. Ay, hawan nga min ni Fe. Ay una yan, kaasi kayon amang bagbag kat itubeng. Bayaman, huston apukwan, huston. Ay, una yun. Aday ta. Nagsardengan. Ay, agyaman na ka. Anya muteng dagita atat tao. Di kay tupay pagaw-awiran iti anak ko. Bayamon ko nakmat. Apay, anya launay ayat ti aramiden da. Tadida pay maaw-awir ti anak da. Hay, nukas jay laeng dagi jay nga agasawa. Nasaysaya at nuditoyen balay nga agyan ni nanang. Tapay, Mike. Agasam, tapagaw-awiran da ni nanang iti anak da. May salaing tanak da. Di da mauawir. Un nga rod, baketan ni nanang. Ngam isupay laeng ti pagaw-awiran da. Kahit anya nga ita ti aramidam, bakit? Kasaritak ni nanang. Rumbang nga enjoyin nan ti biyag na itatabaketan. Saan kat aday taagaw-awir ter aramidan na. Ninanang mo ngay. Saanin nga umay? Apay! Apay, kunak! Binagaan ni Manang Mabel, asaanin nga umay ditoy. Anya? Ay, manakibiyang at talaga dayja ang manang mo. Kunamlan asino? Pudno matimbagan. Nga anya? Si Katerumbang ang mga awer iti anak ta. Saan kat aninanang ko? Anya? Aklunam nga minan. Masadut kang agaw awer. Nanang, agyan kayo laangan kinitatang dito'y balay. Asino nga yun ti agbantay, ijibalay, no obay kami dito, ay kanitatang mau. Baybayan yun. Kaasi kayo matlaang aparparigatin di manugang nyo. Kaasi damay. Ay nananang, di yu ibagbagati kasta. Ngamin, adda panawanda amakitong it. Ha? Wan, kunalaang dayjay afe amapan agtrabaho. Ngam ti kinapudno na mapan makitungtung it. Ay, iso matlagayam akanayon da nga agapa. Iso aditoy kayo nanang. Taditoy, awan ti aramiden nyo. Mangan ken agbuyalaeng iti TV ti aramiden nyo. Bakit? Awan ba't ni Daryl kinifay? Ay, bayam dagi jay no di da kayat ti umay. Inbitarak mo iti. Nasakit sabot tinagamdagan ka. Tapay ko mga agsakit tinakam da. Katpudno matibagbagak. Pagaw-awiran dakit din ni nanang ko. Dayta ba nagtisanda pag kinawatan? Bayam. Awan tinasakit abakrang ko. No di da kayat ti umay. Nila Manang Mabel ti kay kayat nga anak. Anya? Manipod pa idi. Nadlaw kun dayta. Apay nga ibagam ti kasta anak kao. Winmate. No ayaban na kayo. Maminsan lang ti sao. Mapan kayon. Saan ka nga agsaw iti kasta, Daryl? Taagpada kayo anapatag kada kami kanitatangyaw. Saan ka mamati? Kay kayat yun ni Mabel. Ngam iti siyak. Gapo ka di. Tabak nang da. Apay nga gungit kamatan anak kao. Wana. Narigat lang ti panagbiag mi ginife. Malabay amon na kaya. Takainom ngamin. Kasaritam to inton mausawan. Napanan ni Daryl, Faye. Napan nagtrabaho, tatang. Saanan ang makaumay ni nanang yung agaw awer? Marigatan ni nanang yung agaw awer. Tatang. Ay, sika nga ina tirumbeng nga agaw awer. Fe, ibagbagak daytoy kan ka. Responsibilidad mo ti anak mo. Tatang. Sana day ta makitungtong iter aramidam. Sika ti ina ti pagtaigan. Tulungam kiti ti asawam Wan tatang. Narigat ti biyagyaw. Wen, amok day ta narigat. Nang runa, numang rogrogi ka pa'y laeng. Takasta kami mo't idikin ni nanang yaw. Ad-adda narigat, nagsugsugal ka. Rabi ka man na si Mangpet. Anya ka nga ita? Sige, mangan kan.
Di ka ba naging sisingpat si Kafe? Amom, imay ni tatang mo. Kinasarsarita na. Kat, Isardeng ko kanon ti agsugan. nabayagan nga ibagbagakan ka dayta. Ngam di nakmat patpatsan. Agrik-reklamo ta. Tanarigat ti panagbiag ta. Ngam datamot lang ti aking basol. Sika, nalaing kamot nga ginom iti arak. Kat si Kangay, Di, isardeng kon ti makitong it. hindi ko mapengen sa mo ah. Di santa ko mga problema iti kwarta. Basta isardeng mo mat nga rudan ti panagin inom mo iti arak. Oh, nanang, inggatangan kayo iti bistid ayo. Nay, duwan samot dayta, anak. Una, kapag sinublatan nyo, Kat ni tatang mo ngay mat. kat adamot ginatang ko a short pant na, ha? 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 Ay, umanay ka di kanyak dayta. Kat ipada siya atatang. Ay, Un gayam. Agpabunyag mat ni Daryl. Ay, kat mapantayo, ah. mangted kami kininanang yaw iti kwarta. Tapno awan bet ati makunkunada. Ala, bayan nyo. Oray siya, mangted akmat, iti tulong ko. Oh, bakit? Asikasun iti bisita ta. Wan! Daryl! Ah, manang Mabel. Ay na, naudi kami kinilakay ko. Adto'y ti regalo kini baby. Ay, agyamanak manan. Daryl, ading ko. Dispensaram ano, adadagiti na isaw-sawang ko idi amadikan ka. Saan nyo mat apagdaksan kat day dyan? Kaya't kulaang nga agbalbaliw kayo. Amok amarigatan kayo. Ngam di yu kumamat alaan ni nanang apara aw-awiryo, gaputabakatan. Rumbang nga aginanan, ading ko. Maawatak dayta manan. Bagbagam kit din ni bakit mo. Taag tinulong kayo nga agasawa. Rumbang adagitiin na wano amma tayo, kat intay ida aywanan. Kan ipaay tayo, ti pakaragsakan da. Saan kat akanayon nga ibaon ida, nang runapay, no nakapsutdan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagdarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.